ke penta ke baningkong kajing syashgor ya gakti lay ko para bangit baro haba haying hasem don mano atbir kajingya kikor kijay kiano ruy salon jumu dagachin kuslay managachin way nagayeng kasem jumi un saya utray jumi Jesus Christ yangi ulong kampalat banyang pa ni kakmi Yitip pamahu ulayam lajan hajar sedang mata. Yitip umna bansha shitom niyapsu. Henry hawala jaman yap. Ula perkenal. Ya iwe piwe nengi shimet. Ula kerbau kliau. Ya kewe kepop. Bani lale. Ne bangin nale. Haka jingim jingim. Baru lapan play lakas nam lakas cingin nak kapataki pop cungi baru kata kalau kam ban om mamenta kumne don cungi kecingnya nak kapata cungi bau dan sai menta kasih yaki pop cungi baru lakas nam foto cungi teng hiyeng hasil kecingnya bagai nasi para dom habaya rupa utang syuan pai anda ya rupa baro kemen kipara kinyat lo kat kebarupa uang syuan ya lese ula ayu kubor kebakam kerbang na kabata julu batia tu yu yem syandon hakis nem yem julu katya kaba layuhi thanati data kuni apostol upala bodi wijisu hadu kejat katin kana usunran juki apostol ubang tip kerting ulaya tuho yala ki senran yala ki kristal batya niru mandon ke kamangide manikai kerpang na kapanta kajishtam jisu Banshanya Allah agak jenis ni Syuabun syashkor gekti ni Yit singap syah mau Kipop jongi kilong katau Kajingnya Ukris Kublai Miuba dagat syaitan Kristus kun jongi terai jongi mela penduk no ya kecilnya ya kepala yo peteng na kepapan kau hak kebalan la kepeteng Kajing boleh nak kita wisaya. Hakmi usyakri jonga pun saman ba. En saai nam ya u, but en sakentiu ya u. But un salong hajrong hai. Kumba kibapun kila dumbu ya u.
Ya kadur khamat jong la penmong hadu kata-kata. Hadu ba om idai shu kum kadur briu. Bat ya kamet jong hadu ba om idai shu kum ka jong ipara briu. Kum taru un sapan kendit ya kibabun ki jad briu. Isim kin saset laki shintur namar jong nabaya kata kaba ompat juyatu haki kin sayoi. Bat ya kata kaba kin pat juyo snow kin sa snow tu. Manu balangay ya kaba nilayo snow. Bat halo lapan pau ya kaksangti jong uterai. Naba ulak hilasan hakmat jong kum uselu. Bat kum uthit na kadaur kiam. Om shimdan kadur habriu. Ne kamay bangin ya kami ya. Bat dan kajing ikanat bangin ang nur ya. Lanyaw pen bat lakanta ya daki briu. Ubriu kijing snosi bat ubalamat ya kijing jenjar. Bat kum uway na uba kibriu kitab laka khamat lanyaw ben ya bat ngim shem lanyaw briu ya dashisha ulakit ya kijing jenjar jami bat ulaba ya kijing pang jami penban ngilanyaw ba ulasya pensitam balas sempat da ublay bat sya penkordip helse lapan mong ya namar kijing le palat jongi lapan jengem snam ya namar ki kambam man jongi halor jong kalong kajing pensitam kabala penkot yani bat da kijing mong jong yang ngi lapan kia ngi bara nilayat sakama kum kilang berat nilapai syaka lenti bat utrai ula kenton halor jong ya kapop jong ibaro lale ben ya bat lapen kordit ya penban syem ang ya la kasyuntur kum ikun lang rot ya ibala ya lam syaka jaka shodok bat kum kalang rot kabasnap jar akmat kibakap smu ikan mauro syem ang ya la kasyuntur da kajing le jibor bat da kajing bisha lawen no ya bat na kabenta kajing hiar pateng jong ubala perkhat bala dikhat no ya na kali jong kibaim bala penyap ya nama kajing le palat kipat jonga bat kila ai jing tep ya ringkat bat kiriu sliu bat ringkat urus pa ha kajing yap jong la syam la jule rakat ei bat chudon jing syukor ha kashim tur jong penban kalong kamon trai ba en penmong ya te ula pengat no ya ha kajing jenjar ha ba penong ya rade kajing terwa na kabenta kapok sayo ni ya la dukun kun sa penjalan ya la kajing em kamon jong utrai kan seman bha hakikti jong sayo ni ya so kajing korbet ang sim jong bat sa snowbun da kajing start jong une uriu ho usyakri jonga sa penman hok ya kibabun bat sa sat sakit ya kipop jongki te kumta ngan sa ay benta ya bat kibakra bat saya sam ya kabay kliarwan bat kibakran namar ulay ti ya lagun sim hadu kajing ya bat lanyaw lang ya bat kinong kamsliw penban ulakit ya kipop jong kibabun
But ulayasat na kabanta kinong kamsni. Kaktin utray. Isang uyaw. Ubensi play ulapan skill tu habu yakata kaban saai ulang peniem kapertai. Yakini kinte lui saya ulato na kabanta iwe pewe lagi. Uya tu shai lagi yakata wajisha jong kadin shai stong jisu kipop chungi. Lasan leng bayu udah kapop chungi. Lakhnyo jauh nabar baki pop chungi. Yathu yagi kumlu jisu lapdyang dan jisu rit yagijiyap nakabanta chungi. Kumi kun man broad bayalam man shokdo. Yathu yagi bagajin shachitong makajiyap chungu. Kim shaplong le nare satya. Dagajin shachitong chungu. Usyakari bahok juga sapensan yagi babon. Dengan ayu yang jisu nama nakapata kacing cenggu yangi mentah kasmiru biasa nakapata kipop kumbao uisaya. Nakasama yung way, kamabang news pa at way. News pa at way. Oh
Namar ni dot uling do orang ba ubakrau. Ubalayat yang ba kibneng. Ujisu ukol ublay. Tongin baskem ya kejingat bangi pla. Namar nim don uling do orang ba ubomla bangsngolem ya kijing telot jongi. Hendrei uba haki ei baro ulasya tunjuk kum mangi penban klem netpop kumta tongin yalek daka jingsanya sajang ket jing ayai bangin dup yok diam ya kajing isnai bat syam ya kajing ayai kaban yarat ha kapor badangkam ha kisni kajing em perthai jong ujisu latrwa ya kijing dwai bat kijing kerpa da kijing yang bat ki umat ha uta ubala emplat ya na kajing ya bat lasya skor yu namar kajing lo blai jo la ulong kun ulahika ya kajing ko lingba kata kaba ulasya shita bat habala penjanai ulak lalong katlong jong kajing penem bam cukup yap itu baro kiba ko ya kakten jong tra Yesus no Yahweh. Hagak per ket samani. And now Jisu radet duai ulami balaki semran baru lale ceciliang kawadu kidron. Ladon gak per hagata gajaga Dev Jisu bagi semran jamu kilale jrum. Judas mengcet kala ulatip hai kata kadon. Nama Jisu la syaitlai kak syatan bat lagi semran. Kum tau Judas ulale cekata gakpe ulai alam bat cikenun kisipai kato kanikut kisikri temple balapha dakirang balim do bat ki farisi kilara atir lem bat kasyarak bat ki busa Jisu balatip nadong sedong dia kata kaba sajiahu ulatur syakmat badula keli
Yano piawa. Kilai juba. Ya Yesus Nazaret. Yesus laom. Ngadei uta. Judas namshet kala wa yeng hangta rengkat baki. Habau Yesus laom haki. Ngadei manga kilakan berandin. Bat kilakan lon hamadan. Yesus lakali biang haki. Yano piawa. Kilai juba. Ya Yesus Nazaret. Yesus laom haki. Nga layatu ipi badai manga. Telda piawa tinga. Kini kibaibat kenlipna. Ba endo penurong ya kaba ulalaom. Kopa ngam syang la dulo wat weru nagdo kiba mela ayanga. Simon Petrus baladom kawai lam. Ula sayega. Ula pom yu syakri ju lengdor anga. Baru ula mai tiga skor kamon ju. Tau syakri mengertek Malchius. Jisu laom hau Petrus. Tepian ya kabailam. Hakating sok juga. Atau pitarai banganam di ya kuri. Jang kacing sitam kabau kaba laai ya. Kata kakan hun bat urang ba sipai lembat syakri jugu. Kiju kita kem yu Jisu. Kita te yu bat kita ring nengkong yu syau anas. Uni ulolong tapurim jung Caiaphas. Ubalalong uleng do orang ba hakat kesnem. Dei Caiaphas ubalai boy kiju. Hana kakamha bawe breu unyap naga banta upai ba paro. Simon Petrus bawe bat senran kilaya bo ti Jisu. Uneu senran ulai itro ba bat uleng do orang ba. Kum ta ulai chu Jisu hapalam yeng jugu. Petrus ulasa syabar hapalor. Utak uai bat usuran baik itu bat uleng do orang ba ulami syabar. Ulah keren naga syakri kabah hapalor. Bat ulah penrum yau Petrus. Kata syakri kabah jingkang kalaong hau Petrus. Pimdai mapi uway na kisenran utay brio. Petrus ulah cuba. Nambe. Namar baka kriat. Kisyakri bat kinong ap kila siyuging. Bat kila yeng saulong jongki kila saiging. Petrus ulah leg. Siye yeyeng lang batki. Ban saiging. Lengdor ba ulah tokit yu Jisu syapang kisenran jugu. Bat syapang gajikai jugu. Jisu ulah cuba. Ngala keren haka bapau. Haka pertei. Ngala ikai barabon. Haka sinagog. Bat haka tempel. Haka bakiju baru kia kendolang. Ngam cukret habari. Tebelai pikeliana. Kelina itu. Kita yang semua. Ya ke kebangga. Anda Jisu ulah tep keren dengan ni. Wena kinong ap hanta ulah tapi badu laong. Mejuba utai lengdor ba. Jisu ulah paitien. Ladang ala keren pemdai. Isaac ki yang kata pemdai. Henry ladang ala keren yang kebedai. Balai nyata. Diwanas ulah pa yu. Dan syaktehi syau Caiaphas ulen do orang ba. Petrus ulang yeng saijeng hanta. Kum tala don kibakli yu. Hatu piro pimdai uway na kisenran jugu. Petrus ulah len. Nambe. Wei syukri ulang do orang ba ya uba itekur bat utu uba la syamaje ke skor Petrus ulah kem kete
hatu ngam shemi ringka baku hakakwer Sashisin Petrus ulaom. Ngam Batmar kumta usiar ulakan e. Imsangai Jepang banduai jarjar. La penrep yo Yesu banyak halor kadipna. Kilailan yo Yesu na ukaya fas shayi ulat. Kalau long tang step tuju kim sham le drong po ye. Namar kim kwa ban pentingit yalade. Banduk yo bang di kapaska. Kum tau pelatus ulawan ya kendu yaki shabar ban bakli. Dimudui ayu yo Kilai jemaah. Nim onda yalam ushane lada ushen lale kandakate Pelatus ulapati. Tetusir isa limapi kakun kaan Kiju kijuba. Jadi ombit berkuya kedua Kani kerajaan berbentuk berpencisa yang kepada Yesus laom habau lapan i yang kejanjinya baun sesat pelatus ulah lejrong ke poyeng berlakot yau Yesus ulah kali yau Yesus Hatu memang musim hiju Yesus ulah jumpa Hatu dalam om ia kini nala jehi neki weibat kila keren hari syafah coba pelatus ulah jumpa Mitharai walau uju Dek parata jamegi Bakirang ba untuk Kiki ba itu yang mengenal Tembele ayu Yesus ulah hati Kahima janga Kamdei na kini kepertai Banda kahima janga Kadei na kini kepertai Kinampu janga Kenjen dalam yang Yale Mangan syair hiju Hendrai kahima janga Kamdei na kepertai kum tahu pelatus ulah kali yau Tibirong Takani berkaya Bat nak bentakani Ngelaban siya kepertai Ban yang sepi Ya kacang sisya Jaro badai Ujong kacang sisya Usyak sekolah Ya keketian jangan pelatus ulah jumpa Tiga yang kacang sisya Di pelatus ulah lebihan sekiju pada ulah tu haki Ngam simtawe Ban beremu Mereka don berdustur Berpulai Mereka koi Kekabur paskan Pikwa berpulai Api yang simpiju baru kia berdan Om Yahweh, Hikwa dan Barabas. Barabas lolong nomluti kum tahu pelatus ulah shiru Yesus baru lepas simpati kisipai latihan mantan senyat dah kisyak buat kila penpong ia kekili jenggu kila penkup iu dah kecain kusau betul bat kila wancu dah kebaong arta Kublai miskin kiju. nak tak kila tapiu Pilatus ulami yang sebar baru om haki pai-pai. Hakmi Manwan nialam yung sabar Mapindot tim Bangan siyang ay Beremu Kum tahu Yesus lami upong yang kapan senyat sya berkajan kum sautu. Pilatus ulong haki. Tukmi yung unir Habakil rangba nando berkinong ap kilayo iyo kila berdah. Sangat kaya Pilatus ulong haki. Tuya siyang limapi Bato sangat kaya Ngati ngam siyang ay Beremu Kiju kila jubab kaliang. Ngidon kaan, batkat kun kata kaan, udai banyak. Namar bakatan yang ada, baulong ukun ublay. Habau Pilatus ulayo sengeo bagi om kumni ulanang kam syepting ularong biang po yeng bat ulaong hau Yesus. Nanglo memang Henry Yesus jubab
Pilatus ulaong ngau. Mekren na memtip bangadon kabor berpulai ke. Bangadon bor berpak sangat naru. Jisu lopaite. Men dan bor halo jama. Lem dala ai yaka ni najram. Namar kata utang bala ai tiana hami ukit kepop kabakam kra. Habau Pilatus supaya sengaja gani ulawat lah pan pelai no iu Jisu. Henry kiju kila pertaja. Ngadapi pelat yang memang ulok jauh kaisar. Jar bakot skim yang lagi ulok unang syur jauh kaisar. Habau Pilatus supaya sengaja gini ngintin ulai alam Jisu syabar. Barulah syom ket bisyar kita kabakot listos tertos kap bata hakaba kaktien Hebrew. Kalau long hajar kat baji mensmi hakasni tangkre syuat pasca Pilatus ulaong ihagi ju Tukmi muslim tukmi. ibat ke pertaja Shin penyak yahu saat penayahu. Pilatus berkeli lagi Pikwa mengasah penai muslim tukmi. kirang baleng do kila pahtien Mindon skim wan kaisar. kum tau Pilatus ulai tino Yesus haki bangsa nakna insengai syuhang bandwai jaja kajing sa nakna bat kajingnya Yesus kiju kila syinti Yesus bat kila lamno ulami tak bapa kata ketik kena bat ulapoi syak jaka maloi kli kumbalakot haka ha kakti Hebrew lakot Golgotha hakata jaka kila sanakna yahu lembat u kila sanakna armut kiwai pat kibriu habaro arliam badu Yesus hakden Pilatus ulatho kata kejing tho berta barulah pahak sedien yaki halor ketingna kaba ulatho kalong Yesus Nazaret usia kiju bon kiju ki puleyaka namar kajaka kaba lasarat na Yesus kamda cengai naga nomba ya kajing tho berta tho hagaktin Hebrew Latin bat Greek kirang baleng do jong kiju kilaong hau Pilatus Waktos ini hiji, mulai ini beliau lalu usia hiji. Pilatus lupai dia enda kila sana penai Yesus kisipai kila shem ijan jugu bat kila bati sau benta marshi benta we sipai kila shem ru ia ka jaipong jugu ia ka bala tain baro shem yang klems nur ka sipai kila orang paramaki Inna kakak tumishi yakalai kakak bayo yakal. kani kala jia makan sisai ka jingto kila ya bentai sabti junga paramaki bade ka jingtong junga kila ya khalai mersip kani kadai tik kabaki sipai kila le kibalaya ka jan kadai kana Yesus kilong kakmi jungu kapara junga kami jungu kamaria ka tengah jungu Cleophas mat kamaria mat delana Yesus layoi yala kami bat yalo sendran ba uye bayeng hangta kumta wa om halaka kami May hakmi ukun jampi. nanta ula om ha tau sendran Hakmi kakmi jampi. nadu kata kapor tau sendran la sim yala yaka hala ye Yesus latip mamanta ki baro la pendep tembiang ban pensisai ke jitho ula om Ngas liang
ladon hanta shikiu kasirka kila we yau spon hakata kasirka bat anda kila si yau hakatana uding siso kila kenti yau sha karem yang sentur jamu Jisu laki jo kata kasirka bat ulaong La pendap ki bar. nang tau rakyat bakle bat ulai di sangai shpa manduai jar. Kajutep ya Jisu. Tikiju kila lepan nau pilatus baun syah yaki ban kedia yaki kejar kita kibri kipalaya bat ban penhiarno yaki nagatik na kila le yakini namarba kalalong kasni kankre bat kim kuat ba yakamet kinsa halor kating kana hagasmi sabab namar kata kasabat kalalong kasmi kabakrawa kumta kisipai kilale bat kila kedia yabi kejat jong banengkong nangta saya kijong pa kibala sya penyak lempar Jisu Henry enda kilawan ju kumta Kim shem dia yaki kejar jemu. We na kita kicipai hajar kata uladung yak daga krum Jisu dau zum. Bat chisendol agar soy daga senam mat ka Uta bayu iya kene ulasaki. Mat kasaki jeku kalong ka basisha. Bat uhi utip ba ukren hok ba piru pinduk ngen. Lale yakene ban ulong ya cinta. En ong kedia buat kawe ngising jogu. Dan sekawe pat ka cinta ka ba ong. Kibriu kenya pet ye uta uba kilado. Hadin kane u Joseph bana Arimatia ulapan bor peladus ban wengno ya kamed Jisu. U Joseph ulalong non bodu Jisu. Henry hari-hari utin ya kiju. Pilatus ulai bor ya kum tahu Joseph kulale badular rano ya kamet jom Jisu. Unik wadunus ru uta walawan mensura syau Jisu menmir ulale. Badulara kumba ship house kumusla iube kibala kle takamir bataka alas. Kumta kila penhiar kamen Jisu, bat kila Spanya ka daka janjina, bat kibus la iubi kat kum kerukom debriu jukiju. Ladon ka keber hakata kejaka hakabala penhiar Jisu, bat ladon hanta kawai kajikte batamai, hakaba ompat jutep yado, kajikte kalong ka hajar. Kumta namarba kalong kasnipan kret, jom kiju kilabu yang Jisu hantar. The Gospel John 3. Korban kepada Putra Yesus Kristus. Ngira ke matang sini yang kita syak syaitan dat kecilian Putra Yesus. Ketika kita melihat jadi dan semua belum semua sendiri yang kita dia jangan sini tu ada yang berkuat. Ni semua tenat
ban penyakidul jong kajing syaitan ban kajing yap jong trai Yesu hakani kesini ngakot ngaweri pi bei bangen ngam kam jeliu bani kita baro ngendarung hakajing sisya jong kajing maya jong kajing syaitan ban kajing yap jong Yesu ngamut banon bangin ya na kajing long barin bagi lamelian berlong kinong pikai kinong isin iya kidur kidar kijong Yesu siya kajing long kinong ya sebenta ban siya sedong haka kerjaan jong trai Yesu idan kamban ino ya kani kajing long nompet kai kaparang yang spectators namar kinompet kai kilong kibukaloi ba banam suyi kisupet ka klem lai bat kim suyi kam ketai ku ya ya kerja semua joki kibalaha akan kerdan kila belum dan kedal jong kecing yapna kecing tiblam leni kecing tiblam ke bapang ke bamatla leni kecing tiblam ke basyaya lam bakla dan kum kene kekenhuan hakis ni jong Yesu kuwi ni kinuksa dei Paulus apostol berspeka ya kaya yang jong Yesu berulah kentan jong Yesu om tang kata ulah kan laju ya ki paraju banget antara Yesu ulah penyapu ya ki ju ki banget antara Yesu nama arba damlau tang nampika baju iu Yesu kuon juga Maria baju Joseph nak senang berat kelam jingan sista kum tagi kam kerau jong Yesu kejinglong jong Yesu kam sebelah ketah ya kejingan jong Paulus apostol dan sibuan bak kibriu ki balapet ya kejingan jong Yesu ya kabalang ka bangun na seng labo pertay hendai kam sebelah ketah ya kejingan jong kum takin danda wanget namar kam sebelah ketah ya ki namar bakin padai kinong wa kita hitang kinong tika habang kinong tang kinong tika ni kaloi ba ban petna ban kia ngkwa pandan beta iru ya ladayo kalah ban kia lasong keman sibuah ban apa kikian kesimokut bersih namar ba ndan kam dan beta katam habakiar nak cindan beta ban penyap yo Yesu dan sibun kelap kibriu tikipo kim sebelah penyap yo Yesu hendrai kilang kilang pika dan kilap hetna kin jendal la banirap yo Yesu kim sebelah tre banirap dan sibun ba kita supaya yang kabalang kejauhan Yesu ikam mission kejauhan Yesu lembah kamet pamayan jemu kabalang berkipeka hatang-hatang itenan berkampun sie kisuli lagi berkia lagi ya kam semakta kejauhan jeki habalang mempika kinang pika kibabha kila bersausi
Sopang lo sosun wali bau Jisu belai usah penyam. Kilung siap keloi kisnosun pala. Balong pika la balong kipasu ya kajing le ba contra Jisu. Dan kita so kemen uri le kan ba. Batan sibuat ba. Kibadan akan kerdan kini kisni jok lockdown jok kari jok pertai kabalang jemi kerale ba hakiru kom pia lembah ki sek lembah ki parish lembah ki diocese lasno ketilang rengkat ke sorga ane isni ya ki berjenjar ki bedok dan ki bapet ya kabalang ya kemen pemayan congkres tak disugi kecing bala but kini ikut tanah kini kerdan coba disugi but kam sebelah kata ya kajing coki hadu kajing jeli ucap kajing dari berplay dan ru kibakut no tanah kajing selomu nama layu jangan cerita nah Kiskol jom kena kemen pamayan jom kres. Kikemen kiskongu ni kecing bah. Ni kecing pada pensan lagi. Keniru kekut nak tangangi. Ubalos pustol long kaduksa kebahakmat. Bila macam ni kecing tak buku. Baum syallakut tang ban sulong long pikai. Bayi Jisu tang wei ki prophet dari ulang kam jeli dia kata le kendo Jisu pelalipan bad ba we kendo Jisu pelalipan ka kudno ka jing lamong pika andre menta ulong wa apostol okra non thoi ka likely kita ha ka jing top ko jeni Ladang Yesus orang tak beri kebapet dia kerja kecing dia kerja kecing John Yesus kanam kata kerja kecing ni. Dalam mengingi akan tu ya Yesus bapet eming masya sitam masya yang kalau nanti pernah kan terkelah ya kerja kecing ni. Kan dalam ini bapet John Yesus omsu tang beri upah mandirap Andrew play bawan bangsa ini, bat mengi misnok lu kenang bagi dia dia kerjanya. Jangan baru mengi ngela julong kena pika spectators. Ia pihak tak berjemput kejengkian dan penjungi ngilong pika kambur, penjungi ngilong pika kendian. Atau klonya yang dan lepai. Nak kena kejengkian yang dah kebersem karai balong kinong syak syutam kembali syak syutam try Yesus Kristus yo bagi pendan beram mata asli in kalian di hatu kebiang tang bangin snosi bagi dalam kata jangan syak syutam jom try ni dan kam balong kita ke bachelor dan syak syutam kum Ngapan biang ni kecingong macam Pope Francis. Kepabuku jadi Pope Francis wang kampat biang kanan kupara. Bangin penjisen kidul jam kecing syak syutam. Hendrai bandan bentalam berkihimen kipara. Kiba syutam, kiba jenjar, kiba duk, kiba duk cengkermen. Dan sebut kihimen kipara jadi kiba perda. Hakikat dia bakaduk dalam Yesus tak resmi. Ngasliang. Atau kalau ini amban we use sponge, ha okay serka, bangitan, but see use sponge, how dia ngisap. Nang takkan dia dulu sekir yang sentuh, jam kita seliang. Ini apa yang akan kita cakap ya?
Bat min ailan ya kasur ke jong play lingba ki men ki para ke bangia kendo ka jengem ka basama barbor ngas dia. Ngimde ki batalik ti ngidan ke jenge pier kalong sibuan bat kendian ladawana baro ki badan ban be no sponge ha kiyo sarka pangidan bat si no sponge ha dia ki song ketir yo akhirnya nem setur jongki men ki para ki bakaan ki baperta ngas liang. Kohen ko para hakani ko po dengan yang dengan dem kok siu kat ko ke small bit jangi mapi pada tak ye kesan dekat bagi kon kiti tapi dan lang dengan yang dan beram dem kok siu dengan pai so play dah kini kicing kerpat kita small pi jam kabalan kita drap ye kicing dan kam jangi berok kini kecil kerba. Kajuba tuhi kalau
jamu kipai Kristan yang kibalas sejadah demi nom tahu joki kinlah bangsa nak hak berkecingnya joki dengan Kristus terai joki.
lang tu pen sebon ya kekenhon jom kuon jomi bagi tu ya kibakwe kebaptis bakalapan kentang en pen ya solang dah kecingit li jom kecingit bat ban pelong kawe ha kecing te lang jom kecingit dau kresutra jogi Nakabenta kipat penreo ju. Tu gini adu airu. Nakabenta kipat penreo ju. Hagi bau terayu lejongi. Mula krening ko. Bau nuk ai hagi banang loy hakacengi. Ya kakerten jomu. Badha kajiyai badya kachukang jomu. Tungin ya Go play with the Barbara and Junam. Miu bala ai kicing kular jumio Abraham. Baraki kur kiksi. Go play with the Barbara and Junam. Miu bala ai kicing kular jumio Abraham. Baraki kur kiksi jumu. Dus nada sendiri kicing duai jumio balang jumbi. Bagi bantu beliau, ya kita pelong kau kijawi hidup dia yang Yesus berpura. nakabenta kito ki bonmet hawres. Tungin ya duwales. Baenda pansyaya kiri daun siapaku. Makiru kinla amrong hakalinti jongka jemben tungin ya duwales. Go play with the Barbara and Junam. Tuai kita kita mulai beres. Kita belan syarikat sisa. Dan lagi dari banan koi hari ini bagaian pada kapal syarikat dan setan susu. Ya kecemaya jauh kecemaya jomi. Elok dan pelong ini. Tungin ya
Sa Allah ya kajli kajli Yesus. Tapi dia manusia kita kepada dia connection kalau kita kas kepada problem kita dia lalu kita play terus kita lagi kisah.
Amen.
Dalam terus menerai jami. Tengin dan kekri, berdiam dia jangkaku. Tuhan jangkaku kerai menerai menerai. Kan hiar kau kipacu. Kibalale kurangnya kecilnya kunjung. Dapat bakaran dia kecilkan. Ay kecil makan, ya kecil dengan kecilnya berkuatkan doa. Mereka kecil simspa pengjodohan dan pensekat. Dan kres utara jami. Buatmen kepada minta minsarwai kebaikan cerbai, minsarwai syariki. Lagi jauh kecil semua kumbalakan kemarian kekali Yesus kekali Yesus. Haba kalau dia harta kerjanya, dia berada dalam puja. Ayat dia kecoklatan yang doai saya kecil semua kecil mah kecil kecoklatan. Dapat berbuat senang-senang. Amin.